Ovce nisu najpametnije životinje. Toliko su nemirne da se iscrpljuju. Nemaju čak ni pameti da se premjeste s jednog mjesta na drugo te nastavljaju jesti travu do korijena, čime je potpuno uništavaju. Dakle, on mi daje da liježem na zelenim pašnjacima. Ponekad ovce treba dovesti do zelenih pašnjaka, jer kao što Izaija piše, svi smo mi kao ovce zalutali, svaki se svome putu okrenuo. Pastir nas ponekad mora poleći tamo gdje su zeleni pašnjaci, kako bismo se mogli hraniti i rasti. Ako je Gospodin tvoj pastir, ništa ti neće nedostajati. Veliki pastir nam kaže, ja sam dobri pastir polaže svoj život za ovce. Stoga, Gospodin je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Pastir se brine o tome da ovca ima sve što joj treba, tako da joj ništa ne nedostaje, i čak svoje ovci jamči vječnim životom. Jahve je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica, tvoja utjeha su meni. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.